Clear tu te zong chu bai ve ku le voin November ni som panga sang ni som ni pali zirtom nia chanchin langsar zolte Burma sipai in ra thom pui an ka wangin kumsom pali anaw pang pakhat athi Dawta khopuya Burma sipai hau bayan to ka commander pakhat telin sipai som ni pahni an thi mongyo khopuya indawna chuaka Burma sipai paruk an thi minchian khopuya indawna chuaka Burma sipai som panga chuang an thi drone tam tak an ka chiat sak bok Chin Brotherhood CB in Operation Kalpui Mek Lion Chinland Council CC in anti boy chungchang SAC wangin vaphai khwa mi puiten harsan nan tok mek atop thleng mi langwai thak sak thau turin kan soma cheu Burma sipai ral thom pui an ka wangin kumsom palianaw pang pakhat athi Sagai region Sagai khopui te inte khoa Burma sipai ral thom pui an ka chu tapwakin kumsom palimi naw pang pakhat William Ted athi thu khochung palam chuan hriat tirna an nei November ni som pathum tlai lamdar livera Sagai khopuya in khwar Burma sipai station number 16 atangin pang som pariat ral thom pui pathum mangin mipui chena kholam hoin an ka pa te inte khwa chunga tlapuakin kumsom palimi William Ted athi thu hriat ani indawna engma omsi lawin Burma sipai lam chuan khochung lama an tu dan angin an ka thin thu an tar lang bok ra thuam puya wanga hliam tuar te chu kumsom pareta naw pang mangso kumsom palia naw pang maung kaung tan aung kumsom ngau pa do miat chi kumsom ruk pangau pa do wimyai te ni in kumsom palia naw pang William Ted athi thu khochung lam hau tu te chuan an tar lang ani Dawta khopuya Burma sipai hau bai an to ka commander pakhat telin sipai somni pahni lai an thi Mandalay region Dawta khopui Zajian police station le sipai ran pui tura local Burma sipai te chu bai an to ka Burma sipai somni pahni an thi thu Dawta mi pui sipai hau tu lam chuan thu chua an siam November ni som pahni jing lamdar nga le mini somli panga vel khan Dawta khopui Zajian police station chu mi pui tangwa sipai hawin an va beya station chunga sergeant pakhat telin sipai panga an thi thu hriat ani he an kana hian Burma sipai lam pui turin motor pali mangin sipai somnga rual ronkal chu mi pui sipai lam chuan bom le ra thuam te naw nen lodangin an bai thu hriat ani chu Burma sipai haw motor palia ronkal te chu mi pui sipai hawina nasataka an lo baya wangin sipai som pahni ahmuna an thi ngal thu hriat ani Burma sipai lam chuan sipai somnga dang an on thon bel thu le anin dawna hliam tuar an phur hole zinga sipai pahni chu damdo in an thlen ma in an thi thu le damdo in an thlen rualin sipai dang pathum an thi le ngal thu hriat ani Burma sipai hliam tuar te hi meithila sipai damdo ina kalpui an nia an enkol mek zinga sipai pahni chuan hliam na tak an tor thu hriat ani Hei indawna hian Burma sipai sergeant pakhat telin sipai somni pahni an thia sipai som pasari chuangin hliam an tor thu Dawta khwa mi pui sipai lam chuan hriat tirna an nei Hei indawna hian Dawta miu PKP Burmese Guerrilla Force MGN BGF Anyer Federal Task Force Ax Force le ngiang u mi pui tang rual sipai ten lungrual takin tanan laka wangin mi pui sipai lama tangin thi le hliam tuar om lawin him taka an tolet thei thu chu how tu lam chuan an tar lang mongya khopuya indawna chuaka Burma sipai paruk an thi Sagai region mongya khopuya ven himna duty nei mek police pahni le an mani puitura ronkal Burma sipai how chu PDF chuan an lo beya Burma sipai paruk thi an om thu PDF how tu lam chuan thu chua an siam November ni som pali jing lamdar sari vela mongya khopui chauka kongpui yankin traffic poinga ven himna duty nei mek warrant officer pakhat le police pakhat chu PDF lam chuan vakapin an pahni in an kap hlum hala zidari silai pakhat an la sak thei thu an tar lang he indawna yankin Buddhist school in khwar Burma sipai hau chuan police te tan pui turin anon kalna lama PDF nen in kapin indawna na satak achuak ani an indawna Burma sipai lama tangin sipai pali thi an ombel thu PDF how tu nen atangin hriat ani he indawna hian Mongya district pala pha le Kangkin local PDF how tong rualin hlotling taka operation an nei thei thu le thi le hliam om lawin an tol let thei thu
how tu lam hlena tangin thu chuan siam min chian khopuya in dona chuaka Burma sipai sompanga chuang an thi drone tam tak ka chiat ani bok Mandalay region min chian khopui konsai kholama tan munin khwartura local Burma sipai ho le mipui sipai min chian Black Tiger MBT ho in kara in dona na satak achuaka Burma sipai sompanga chuang an thi thu MBT ho tu chuan thu chua siam November ni sompakhat lailam dar sari le mi sompanga vel tangkhan Burma sipai lam chuan min chian kho chung om min chian Black Tiger ho in khorna lam chu Burma sipai ten thlona mangin an ron bai tana a hnuai lama tangpon sipai nga mazat nen an ron bai thu hriat ani min chian Black Tiger lampon an bai leta an in kara ni thum chung na satakin in dawna a chua thu hriat ani he in dawna hian Burma sipai sompanga chuang an thia hliam tuar po an tam thu hriat ani Burma sipai te chu min chian khopui la chua san du lawin an in khwar chun zom zela mipui sipai lampoin film khur takin an bai chun zom zela drone pathum an ka chiat to thu hriat ani he in dawna hian Burma sipai hoin poisoi lo civil mi engam mazat an tha thu po hriat ani ku khwa tangin civil mi pathum le konsai khwa tangin civil mi pakhat chu Burma sipai ten an thata khochung in engam mazat po an har kan sak thu MBT how tu chuan hriat tirna anai in dawna aso san ema wangin mipui te hmun himna lampana khochung chua san ri turin MBT lam chuan hriat tirna anai ni thum chung an in dawna hian Burma sipai lam chuan thlona mangin vai sompanga chuang an beya bom za chuang an thlaka wangin mipui sipai lam atangin pakhat hliam tuara om thu hriat ani he in dawna Burma sipai thi le hliam tuar te chu min chian dam doi in lama kalpui an ni thu MBT how tu chuan hriat tirna anai Chin Brotherhood lam chuan operation an kalpui mek lain Chinland Council lamin an ti boi thu soin vaulen na an nei Chinland Ram Chin State Falam le Minta Township chu Chin Brotherhood lam chuan November ni kwa tangin operation an kalpui meka CNA le Chinland Sarkar zom tu ten an ti boi thu soin an thu chua an ngai poimo saklawa an du dan anga thila om lo chuan an rulet tur thu mo phurna nei tu lam chuan thu chua an nei Chin Brotherhood omnarama CNA le Chinland Council chuan in mai zana telmia lowin sipai an in da bel zel thu te an mani support tura campaign an nei thute Chin Brotherhood support lo tura mipui an khwa khir thute an soiboka summanga mipui te an thambok thute chu Chin Brotherhood chuan an soi Chin Brotherhood lam chuan November ni sompani zana Kampalet drama an thopui CDF Kampalet duty na hmun pakhat chu laipui voi ni le silai voi tam tak Chinland Council zom tu CNA le CDF pol rang rang chuan an met puaka an sipai te chu an khwa khir sa thu an soya Chin Brotherhood thopui CDF matupi Brigade 1 malak na le te lak na huna Chinland Council lam CNA le CDF chuan sipai inda belin drone manga voi tamanti boi thin ba ka silai voi tam an me pu thin thu an soi bokani Chin Brotherhood lam chuan tun thlan November ni som pakata mararam in ka na thil thenga soifiana an nei chun zom Chinland Sarkar zom tu CNA le CDF tangrual chuan mararam MTC MDF omna pintayaw khwa sipai inda belin mipui te harsan na an sim sak thu an soya MTC MDF thlop tu nia an rin tual chung civil mi pahni chu nataka an soi sak thu an soi ba ka lai pui voi ni le drone nen bom voi tam tak thakin an ti buai thu an soin darkar ni in ka tomna om thu an tar lang Chin Brotherhood lam chuan Chin State le Chinland Rama that theina tur le adaman du chuan CNA le Chinland Council zom tu ten an thu chua an ngai poimo sak tur ania an ti boi to tur ani lo Chin Brotherhood omna rama po an om tur ani lawa an thu chua an ngai poimo lawa an ti boi zel ani chuan Chin Brotherhood lam chuan atur dana zira an rulet tur thu soin an chan le tur thu tlang zarna an nei he thil chungchanga Chinland Council zom tu CNA le CDF lamatangin engma thu chua le chanlen na le soifiana la omlo SAC hawawangin vaphai mi puiten harsanna an tok mek Chinland Ramzau phai Kali Township vaphai khwa Athatel Military Council SAC ten buk saka an khwara wang le kongan dan cha thina wangin tual chung mi pui le lo nei tu te bu seng mek ten harsanna an to chhozel thu tual chung mi pakhat chuan a hriat tir vaphai khwa chu April ni hnia tangin Military Council SAC lam chuan an hala
bai pui thakin April som ni panga tlai lamdar khata tangin zan khwa in an hala atu ka po an hal chun zom zela tual chung mi pui te chu hlawin an ral tlan ta zawani mi pui si peilam nen po anin ka ton na na sa hle a vaphai khwa SAC te voin thleng an la in khwarani le pan chong khwa tanga tahan khwa in kalpona ni awangin vaphai khwa tangin SAC ten kongang kharthina wangin mi pui tan har sana lian tak atlin thuan soi tahan le pan chong kholam kal du te chu vaphai khobula an pung khom ta thina mi puyan tam deuh china SAC ten kongan hon sak thina achang chuan ni khata vai khat hongin ni lengin mi pui ten an nga chang om thina chote funin konga an 18 thuan soi van doi thak tak mai in October ni som pasari jinglam khan vaphai khobul kong sira SAC ten an bom kam chu civil pakhat chuan kong hon hun a nga na lama zung tura kal chu awara puak pala akele lambungin damdoi ina enkol nga ani to bokani mi puiten har sanna an tok na sa hle a Christmas te lo na in damdoi in kal du te bazar kal du te le bu seng du ten har sanna an tok na sa hle meya achang chuan vaphai khwa SAC ten mi pui kong hon hun ngak te laka in rosa in silain an tin ta thin bok thuan soi akhat tokin phone check sak le paisa dil an nei boka civil man te po an nei mek thu an soi bokani atop thleng mi lo thir sak tu in zawai chunga thilung takin kan lo me